Mushana Production. God, Lord, tina nukwinja umutima wanje amasiko ganje oh Lord umwana wanje uhumure umwana wanje oreke kurira ebi byona ebinkurabamo byone n'obujurizi nyensya faza reka kushoberwa bwanje je n'omukanje ohumuriza abana banje n'omukazi wanje humuriza omukazi wanje amanye amazima areke kunyomesereza ekibi abokuba atinya n'omushango ebyo ntabitaka bureberezi habwokuba kuba arabihurire okumanya kwabyo kuri hare baza kunyamu amasiko shaba mukama anshumeho ereka abo bona bari kunyomesereza ekibi kandi ndakine faza reka kushoberwa shaba niza kwama Mukarova nenchi kotile businge hachika wa ngira ngo umushija ngo Reverend muyaza kurambura abakristayo ngo hazajyana ngo n'abapolisi abiya banashabira Reverend akaba mukobe kaba musibira polisi abani bani bangambira muhanda kanamazima Reverend abamukomira ya polisi turebe kitu wakora Reverend ogwa rugeyo umushamurungi wakireba abani bani bagamba n'amazima mundu komisha Reverend omuntu murungi tashemye mu polisi aro wajanga father father papa shikanga naragambira nunkora koriya mukaturu cyamba kristayo noronda muke basa kurugaka Reverend munywani wanje nyenda tumuyamba rugo mazimo mu cyome mazimo mucyara wa Reverend tumuyamba rugo mu cyome no basa kunyamboka rugo mukayanje unashikandika no basa kunyamboka zahi mupandisize fakazi mukahendere nshonga zanywezo
unashikole muka Reverend akawagamba kubikandi kandi yawo bana okulira nangwa nokulira bamazazi wana nikongwane mugamba wana shinenda Reverend atwaye berefaka tukayambe faka zinefuzi batwanyama nazo na nomo atuhisa mwena nomo atuhisa okubinga bafazo wawe konka faza nonyetegerezaje ko kuba nondeba nonyetegerezaje nihonyije muntu tira kwetegerezaje konka natara mangore vandaza kushora nko mukazi nkogunyo hina nakutemere ngo nyambe hina nakutemere ngo nyambe kore wanonda kuza kuyamba maraya mutahi wawe omuyambe mutyo ahimwe apangisize faka zo muzuko nyobona Reverend hina nakutemere ngo nyambe omubwa maraya bwo kubunza ngo nifaza yotanceri yari kunyegese mcwe nyobona Reverend hani ngamba kunama okuyamba efaka zinefuzi turatawa maraya no mwatuhisa wanonda kuza kuyamba maraya ntahiya ojiyamba gitware kuri ya muzgo imwe apangisize fakazi oryo mukaturi chomba kristayo orge ndujuro muka orgo muka yanje koba mukaturi chomba kristayo noronda muco bamara ni munyaro wanje turakoragana tukwatanyise kana kuma police ali ekitocha kikagwa cyahikana kusemene cya ninjira tera yaho takakirebere kure yakikosire kure yakikosire yakimazireke kiri kumayisa kuruta kukira kwijayo Mama wanje Orano kure bihimba. Nukutebeza ki? Nindgo wa Reverend. Ekintagambira mukazi. Nekitaro. warugayo Namugambira. wamugambira Noma kumugambira ntiba arya fakazi wena faza go wa parish. Bona barya fakazi. konka muhara Namugambira kandi namwereka twenda koma police nkama. mazima Twaza kumutwara abureberezi. tuteko kweyongerayo Ngene mama. Gagarya bwo kushenyuka. Ngo nagashenye. reka tugashenye Bana amugambira namujya tubishino teka ngogo mukaza utwaresera utwashwire tukamushwera busha bakamutwera busha. yebare Tukamutamwente zitu twamutekamo ibintu byinshi. Tukamutamwente zitu twamutamamo ibintu byinshi. esente zanje nezonte Ntumutwara ko mukazi wita hari. mazima Namugambira mazima ntito kiturukwenda ntwenda mukamwana witu. mazima Akamukazi kunamugambire urukazi rutandika nderwaje aruturwaje rukumbagara rwagwa hanze. reka tugashenye Ba pressure yarutera rwaka abanyoti. habwa kindi bashenye g'umwana wanje gukamigisha tahungurwa tera yaho n'ibintu byanje nente zanje bariyo ni bagashenya ngo ni Reverend na faza
nibagashenya nibamanye ibintu binasisire mazima mwana wanje twarebe bihimba iroko bitwaruze kuteka juba nta nyenjera yanyisire turye tutware n'aha polisi kare genda teke tuze kureba refranda tugenda tumutwarire byo kurya cyome asho muntu ko kumukomesa ugaruka mugemurira wabata mugemurire nibamurekura niba murekura nata rero reka ngende nteke kiteka juba tubitware tinkwenda rugeyo kare mama iroko reka ndonde byite biturarya mwasi kofajya gakura hati nshange wahisize tugende reka nkure bindi nyishe biturararira kare mama Ninye nakira nagaruka. Sasa katende kako. Kama kurege faza, uja kureba mwana wawe. Aija kumureba. Mwana wawe ariho. Ndaine shonga. Mwene cyangwa ruzaha. Ngufaza. Naija kubahuza kureba igikorwa gisa cyona kugira ngo nyeyo Reverend Mugusha umucumu. Reverend Mugusha waenda kumtora faza. Naenda kumtua. Waenda kumtora kushona umekama chirubaha. Ofisa namura usana mumanya aino bulunaizo babwingi abakristayo nija kwande benda kumureba aine mirimo mingi Reverend. Reverend abo kufaza wana ndakwemerera umuntu oine kutwara okuvunaanizibwa abokuba hata kigenda mikono ya polisi akisona aba kiri omusibe so yaza kurugaho oine kuba notwara okuvunaanizibwa okamanya ngu kesi yabura omushango gw'ekiciro kikiriho nituba niturondiibwe abokuba aba kiri omusibe so hata aho noba noyetaaga kumusayiningira kworeka muniwo ry'omugalo kandi nesinamu Reverend kali Ndikubanganya ma Reverend Mugusha tiyobura kwija kandi tiyotoroka. Bagwere kuratira amateka kurangurira n'ibintu abikira. Bano kuratira amateka abantu ndikwemerere oine ndangamuntu national ID National ID nje. yakukumanyika gaigana tukwemerera musibe otigeze kutugamba Yende njene National ID ndangamuntu. nja kukayo fotokopi yawe ya national ID rero basi kumwemerera Reverend Mugusha nentubirikira akurate Mwebale munonga mazima. Gwene chora manyisa sara kasenda kalendalisa. apana fasi twaza bati Mwebale. kari fasi afande Reverend Rogwe muhandikire bondi Okay. eze bondi Okay. Afande, leta musiboke. Faza. Reverend Mugusha. Nashizwe kureba. Nza kundeba Naija kureba kari kureba konka niyendo rw'umucumu mu kutwara. mwene bingonze bindumu umuyago gundumu ingakuganda. Koko gume na Yesu areba ubwo uturagamba tegesa abandi akaraba mubwirira Mugusha. Ubumire Frank. Reverend bakwetoa. Reverend Mugusha. Ilo ndoringa hii. Chibana. Umuntu iyo mucomete byanyiro. Yo mwezi bikuri azuba. Abiri. Mwaka kibera. Nzakweza weekend, nzakweza Sunday mwe. Uzo reporting. Buriwe bwa reporting abya ebyo munana. Mwene sande Ebyo munana. achora fasi wika imanaisha Kare. Niba sayingira upandikira hanuya amazina gawe hanuya. Father. Yes, officer. Niba sayingira
namba yawe si ikaha nigushite Reverend ndio hari namba yawe si afande nubura funayo ibintu bya Uganda Reverend inaka kwati ibintu byawe jwara uyo kati uyo faza yakwemerera uyo mikono yeye Wale mnono mazima. Mwakolera kingo kiko mnono. kale leo mzako manumoro y'amateka urubite twatumwenda Amifa ejo ndagano ya polisi na n'umuntu wabo unakuro kuri ibo bakabiri agaruke hamwe na netwa college kwaraburi faza ngo turatware Mazima mugusha taba sakora Reverend. ese ni ngora sana bura nguru mukanisi okay kare kaskatika tuteka fayiro atenda kamutia weho buri kimwe na buri suzine baza ashabanisize teka amajibu kando hanike mkono hibu azoreka kushoba nkanyoko bana baba mupandisiza akanobota kushoba nyoko kamusiga mama wanje nkamusigomuka Reverend akampandisiza nkahe tinkumanya ko kuba nkamusigomuka shono tata wanje akafa notikakasanya ko takagambiraga ngushone Reverend takachigambiraga ngushone Reverend takachigambiraga Stama Faza ya garkaha Ogo mshija ya garko mkayanje Faza ya garko mkayanje Hey Kanda riyoru nyenda mwato mutwe Bachandika no mahurire ngo mko mwahura ya serefazo mutwe Serero kwa bafaza mpibaraho Natasha Tuampurra Kama mpahibara Mbwene kayo na hati niyanga tachi norukumpura Hey ahabwenshi notekatekera kubi ukuba Reverend atinda etorine mukamano ya Antonio